Penny wine. Penny the asem toa. O friend na no di mirika no aba. No aba be no atoto niema kama na di ama. Atowrenche ma CKTA. Yenim se na mobi mfom so. Ene di aba. Ezekremu da aka na wose abasa. Nanso matowrenche mbremu. Ne wo ba no wabehye mi nkurane no eno yade ya na sombo pa. Tienra His Excellency Dr. Laji Mamadou Bawumia wo ye no onyankropon ala onhyira no. Se wotumi duru hon ten ma kasabre yi ke atodwa no mu o ye ma amenom so akwaji loan eno om de ye adwuma ya loan wura de wono de mfa no ho se wo de ya to su to mu Ghana nkwana enipa age besia eno de ye be mo aye insurance wo ho asem to wane eno be camera emri bi bikoji bi ensuo fa me cosmetics o mo ka kire me se amfa ne mani nyina video da so yentua eno ti se wani amre a na woni baabi a wode wani behwe a you how bebre enso we de watutu mirika ba ya waba behwe se wo mon koma komanto na recommendations ye beba no de be adwuma ha na asem no beba no recommendations ni beba na ye de be adwuma no ye kumase ye be ka se ye nto aba hai ene ye MPP for ena mo ye say because e be duru ho no recommendations ni bi no e bo anhwa nya de be ma de gas abe si usu tom se no aduane ena ali ni mu no o ma hye niema no a kwan ye nya kwan no a and it was not meant to be so say e was say baby anipa na ye de niema no hye abegu ho ukwa je say o si a wona ma je say wo ye say the whole Ghana nye kreti ankwa no ye it's a Ghana san no pie tachi madwomu asa ye yi niema ni nyina ba bonten store ne da ho ye pon na ya sa twa kogum che se wo dwene ye ho a wo ntiase ase nipa no wo twama store ho wo hu enu ti recommendations ni ba na yedi say na papa Bawumia ba ya mo boje ne so ye me ma me no mani agye no recommendations ni ba ni e ka kire mo say me fa gas me no aduane woni ema na wahyehyɛ no kwa mu di firi wa me ma me yese me nto aba mo a mo to etuo ene niema say affect mo a mo nyintum say mo pekage tie dwa no yiya say be koso na mo so mo di agi din dia recommendations ni ba me fa me politics esan se Ghana recommendations ni beba no ye be politics amanyokuo bi nso beba abeginam won so mo ye sensitive on so mo nwene mo ho no no so de ba be pen political points eti a ho so ye fanya adwuma Papa John se sie edu nkatia wose Ghana ye den ye gitum enemre ye wa he yo man se me betra be hypocrite se Ghana nye den na ma bre nyame a me gira nanim a me preacher so be kako hoi kwabna pa me pekako enne kako ba ko 3 cedi woto mienu a 5 cedi eno kra mu twa ne yetwe bowere setie ni kako no ya na ye de so dia wori dada ba na wori be kako me busa me tikako e bia diane no wanu so ka ho bi ono na ye osono no yesi osono na de kako enu ye jam wono a enu ne kofa bi firi den so no a na you know then no ye what does it do to the food to me the yesti to me the two aduane so body so no a na ye de enu so ti se superku no ne wo mu group superku mu group no tikako oh me ma me akosi ayin wa ya na ma feel to pekako wo betutwa no de anmane me firi wodan ai kako brayo wo mu twa ye twe boy re setie ni Monsieur na opesa wo ye nkwan a enipa dia nkwan ye nipa edia na so kra nsem be 1.5 nkwan ye nipa enipa di just say nkwan no to say bibia wo yes 1.5 me ka me kire wo na no me ko me se me ko to take wins na me dia ye nkate kwan ne nema bra me wie ye no me twam 1.7 enti ye ho kire yen eye no kre asam na papa sie dun kete ka no ti se betuma bibia fa ho a na de wo keka se na presidency e na francophone e na ho no ho mo ba sa no be job for the boys on do be say e presidency nkwa na bi wo ho obi wo ho mo ko presidency she de wo be wurawuram ye de wo be wurawuram e de wo makwakuakuo e ne akwa e de wo makwa hishem e tia no de se presidency e ne yate director of culture e na hwan yatete e wo ho no anya de a NDC ba wo mu bejai wo mu nyai because boys na bre wo ma ye campaign ama ban eti ene e den a
o ma campaign ama ban na hini inform ono so nya ba bi culture director of culture no many ade nyina ani ade o mo so abre no hini inform go hye ya bi na so abre so the facts of the for the boys that job for the boys no hini me no ya adwene but edru maybe the duplication of that job no hwe say bia e wa hanom yi me host yes you deputy host co-host no special host what would the baba special aid to the na boys in bed didi eti wo mo so NDC fo no said the boys na ni abra wo ya campaign edi wo mo chi wo mo say say to wo ba wo bi ama wo mo bia en fo mo ko presidency shed wo mewura baby sabe yo bia be didi na they deserve it because wabre you am me am ti am ha me mani abri woni data tina mani abri a so ba me every now ya data culture e wo Jubilee House yeah ti mani abra mani ha ha bi etia na me inshallah baby inshallah baby no oh my vice president ayala say nyame bua no be president that of culture office Teresa office o wura straight he no obi ane wa mpre depi eti ye dan ya boy ozu de onim sambo yi ase pa boys ni be di kwabra eti yo mu kreti ma o mu a wa mu pa papa John say send you kreti yo mu be kreti inshallah man for man ko president kwa mu do me wura eti no nya wa sa ati bo ma ne get say de but ahụ kire ne de e wo eti wo ka ye ne ya na o ka say o mampani ene na busuafo corruption defeat wo mo ano me de me ni evidence bi e kura me timi ntwi ko kasa asem ono na kasa to on fa na evidence bra gina wo free ba wo ka it is wo evidence bi e chese mampani nua bi corruption ya che no ne agya no on fa mra ne nyi ntutum ntokuru okay